بله مجاری ام به لانقره به بالیوزه برای ترکیه لموسکو پایتخت روسیه و جگری سکرتری ناتو دوار اولهیه ده دگرنه ده حسین دریوز میوانی منه سلاو و ریز بوده بریز دریوز بریز دریوز بوی پرسیده سپی بکم اف پروسیا تیک چونا رژیما سوریه اف چند روژین و گوهستنه گلودنا بین انقره و موسکو ده تسیرک لپیوندیان کرن bu Ankara-Moskova arasında Dınavbera Ankara ve Moskova'da tabiatıyla ilgilendirir. Elbette bandoraki xwe dike ev rewşa heye. Moskova ile ilişkileri Peyvendiyên Tirkiye û Moskowê di gelek waran da li Kafkasya heye, li Ukrayna heye, Derya Reş heye. Ji ber vê yekê ev hemû dabeş bûne beş beşin. Li wê derê jî peywendî hene, danûsandin hene, helbet hêzên Rusya jî li Sûriye hene, berê hene kêm bibû li carekî din li Tartusê benderekî deryayê danî piştre hemêmî durust kirin. Siberoja wan çi dibe? Her wa tene ne ev? Siberoja hemû Sûriye çi dibe? Ev hemû cihê pirsê ne? Çeşitli görüş alışverişinde bulunulması bence li ser van danûsandin tiştekî asayî ye. Bilêzirî niha Tirkiye welatik bû got proseya Astana de li gel Rusya bû heta li ser erdê jî peywendiyekî gelekî baş ya Rusya û Tirkiye li ser xaka Sûriye hebû. Niha Rusya piştgirê mezin ya Sûriye. Tê gotin ku divê proseya têkçûna rejîmê de Tirkiye rolek lîstiye. Gelo ev yek yani wisa nake got peywendiyên Moskow Ankara de xerabûnek pêk were? Zannetmiyorum. Ez ne bawerim tiştekî war rû bide. Şartlar belli. Niha hê merc ne diyarinin sazûmanê sistemekî çawa durust bibe ew ne diyar e. Pêşbîniya min ev e. Ev encamek û derketiye ne ku tiştek û Rusya xwestibe. Lê peywendiyên Rusya û Tirkiye di gelek waran de hene dîsa bi Îranê re di gelek waran de hene. Tiştek girîng ev e. Ev pêşhatên bûne ji bo gelê Tirkiye jî bi awayekê erênî encam bibin ji bo gelê Sûriye bi erênî encam bin ji bo her du aliyan jî ev giring e. Birêz dirêz Rusya çima ew qasî pasîv bû divê proseya mesela ev deh rojên têkçûna rejîmê de ev pirs gelek têkirin tu wekî balyozê Tirkiye pêştir li Rusyayê. Türkiye, Rusya çima avkas pasif bud rewşa Suriye'de. Binêrina min ew zêdetir bi rewşa Ukraynayê ve mijûle bala xwe hêzên xwe hemû dabûn wê derê çavkaniyên xwe hemû ji bo wê derê seferber kiribûn nekarê hemû hêza xwe wek berê ew çalakiya xwe li Sûriyê nekarê bijî bike. Ya duyem jî ev e ji xwe rewşa Sûriye jî xerab bû. Li gel hemû tiştan li wê derê hen hevsengî hebûn lê ew hevsengî dema têk çûn ev pêşatên ku medîtin hatin rojevê gelo niha rewş çawa be hemû aliyan li xwe bigire negire ji bo demokrasiyê çi heye dîsa aliye aborî heye gelo çawa dê encam bibe em dizanin Sûriye ji bo Tirkiye koridorekî bazirganiyê bû ji bo welatên Erebî ev hemû ji bo Tirkiye jî giring e lê ez dibêjim em hê di qonaxa serî dene.
باشه وکی دیپلمات که دیست اشتد پرسم بریز دریوز نوها پروسی آستانا گلو تیک چو پروسی یک نو جبو چار سرکرنا کریزا سوریه رود ده رولا روسیا رولا ترکیه دورده چه ده به کرم که بریز دریوز Astana süreci پروسه آستانا نهاد دوی دمیده دیجی پرسه لسوریه ریوبریه که چاوا ده درست ببه گردای ویوه هلبت روسیا دخوازه هبونا خواه لسوریه بپارزه دیسا ایران جی باوی که نزدیک روشه دشوپینه گلو دیدکار بکاربن زندی بکن نکاربن او دوی وره شوپاندن لی جوی دوی داره ده تشته هری گرینگ اوه کو ده پرس سوریه چه بکه ریوبریه نو یا سوریه چه بکه جوی جی گرینگ تر ریوبریه که چاوا درست ببه جبروان همیاج از دبیجم هزویه پیشنه که هف پیونا من لگل سروکی روانگاه سوریه مافین مروی یعنی سوریه انسان حقları gözlemevi سروکی ویره هف پیونا من هبو برز دریوزوی گوت کو ترکیه دویش خاکا سوریه در بکه و سوری بخواه لسر پیش روژا خواه بریاری بدن ده وقت دیپلوماته کی برچاف پیش بینیده که ترکیش خاکا سوریه در که Şimdi şüphesiz Türkiye'de هلبت چاو ترکیه لسو آخا سوریه نینه هبونا ترکیه لسوریه جبو پاراستنا ولات خواه هن ایرش هنه و همبری وان ایرشان دوی خواه بپارزه و او ما فیکو نتوین یک گرتی دایه ترکیه وی بکارتینه و لوی داره پاراستنه که روا دکه بنرنا من دلور بمینه اگر وی داره سیستمه که نو و ریکو پیک درست ببه و وی داره پیوستی نامینه ترکیه چاو ترکیه لآخا وی داره نینه برزدریوز روژا اینی چاردهمی آنتونی بلینکن سردانا انقره دکل گل حاکم فیدان دی جوه مجارا سرک سوریه او مجارا کرد مجارا کی سرکه ده هفدیت ناوانده تو باور دکه پیشبینی دکه ترکیه لمثلا کرد لسوریه باوایی کی پوزیتیف تماشه بکه ترکیه حبونا کرد ساتویا کا کرد روشا کرد لسوریا بوخ مترسین نبینی حتی یعنی وکی پیوندین هرما کردستانی و ترکیه ببینه کو اوایی کی پوزیتیف تماشا کی فرمو بریز Şimdi tabiatıyla orada nasıl bir لویدره ده رهبریه کی چوا درست ببه لویدره gelin juda hene PKK hene sisteme ki çava be rehberiye ki çava be ev kari Suriyane le Türkiye ve Amerika hef peymanen hevin de NATO'ya da evlekariya Türkiye Türkiye NATO'da bir güvenlik örgütüdür zaten. Türkiye NATO giringe ki mazın da evlekariya Türkiye bu her du hev peyman لسر پرسا evlekariye de دبر ريك بكفن لا او تشاوا دم ميداني ودر تشاوا بجيه ببه افجي جلك واران دا گرداي ريفبريا نو يا سوريا بله سپاس بوده والوزه برای ترکیه موسکو جگری سکرتری ناتو دواری اولیه ده حسین دریوز جا انقره لگل